uzogenda ubisimbuka uzogenda ubabanaho bazajya bagucukurira Imana nayizizisire uzogenda ubisimbuka uzogenda ubabanaho bazajya bagucukurira Imana nayizizisire Morodekayi yari yamanikiwe cyo kubagaho Imana nayo yari yateguye farasi yo guhekaho birategekwa amutambagiza icyubahiro cyayo kitazagihute kandi nizemera izina ryayo ritumwa yarirahiye Imana yarirahiye Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagihute kandi nizemera izina ryayo ritumwa Twazamura icyubahiro ku mwami haleluya yari yarirahiye iranongeye irirahiye kubw'aya masengesho turimo izotanga indabo reka subira ijambo uvuga ngo mesaje iraje Zaburi 91 ikifuzo cy'abakwandikira gusa imigambi y'abana b'abantu siyo Imana bari bazi kubwira ubwoba n'isi baracahe mw'ijuru batabaye gezaho haleluya nubwo ibintu birahindutse amen sema haleluya Zamula haleluya ya amen umva message yawe uyu mwanya numvise ikora ziva mu ijuru umenya nivuga uba mu bwigomeko bw'isumba byose azokwamane mu gitutu cy'ishobora cyose ndabwira uhoraho n'urubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira kuko uyu munsi Imana nigiye kuba igihome kigukingira Imana umva aho urindwa n'abantu ukagira ubwoba tekana usinzire Imana igiye arika aba bantu ndabagira ngo sinzira utora itiro Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa Imana irinda Abisirayeli oyagezaho umva iri jambo ushobora kuba hari amajambo menshi yakurengera ukabutayumvise iri jambo ryandika ahantu nk'aya masengesho ndumva ikirere kirahindutse pe ari ikirere gihinduka neza ukumva ko gihindutse ngo kuko ari izo gukiza umutego w'umutezi iyo baraba abantu cyangwa bagiye kuko ari izo gukiza umutego w'umutezi nikiza gihonya izo kubundikira mu moya yayo kandi uzohungira munsi y'ibyubi byayo ukuri kwayo n'inginzo n'icyuma cyo kwikingiriza nuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mu ijoro cyangwa n'umwami urashwe ku murango umva ku murango iri kumwe nawe mu ijoro iri kumwe ariko muriho byobi bizoza mu ijoro iri kumwe nawe byobi bizoza ku murango iri kumwe nawe iteka iri kumwe nawe
Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we yo kasubiramo kakanga ntuzatinyishwa n'igiteye ubwoba mu ijoro canke n'umwambi urashwe ku murango canke n'ikiza kigendagenda mu mwiza canke n'agatsikizo kayogeza mu mashoka abana 1000 bazohindikiranira iruhande yawe n'ibihumbi 10 iburyo bwawe ariko ntibazogushikako ariko hari umuntu yumva iriko n'ijwi ry'Imana rivuganye nawe ari ngo agire gutya turabe ibitera ubwoba bya nijoro yaramfashe maze ambindura ibirindi umuriro umugenda twika ndasenga kubizina Yesu nakomeye yesaho reka twihute uzobirabisha amaso yawe gusa ubona ingero y'abanyakiriye hajya ntabwo bavyumvise hajya kwino party ibade ntibavyumvise uyu mwanya hajya ntibavyumvise uzobirabisha Mana yabwiye Mose ngo babwire bakomeze bagende kuko abanyegiputa babonye batazosubira kubabona ari bazima ahubwo bazobona ibivyimba yabo babona ibivyimba ubwoba iri kumwe nawe wagize uhoraho ubuhungiro bwawe isumba byose wagize uburuhukiro nta kibi kizogira ico kikugira kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose bazokuramira mu maboko yabo oye gutsitara uzokandagira imamba uzosiribanga umugunza w'intambwe n'ikiyoka kuko wamuhunza akaramata ico gituma nzogukiza nzogushira hejuru kuko wamenye izina ryanje haleluya kuko yankunze akaramata nico gituma nzomukiza nzomushira hejuru kuko yamenye izina ryanje azonyambaza nanje ndamwita nzobana nawe mu marushwa ndamukize muhe icubahiro umva irindi sezerano Imana iguhaye izoguhaza kuramba haleluya umbiriza neza ibyawe ntibizoribwa n'abuzukuru nawe uzogenda ubiriye ko kuko uzoramba sema haleluya akiri kado yo kuramba mu izina rya Yesu ndavuze ngo akiri kado yo kuramba mu izina rya Yesu akiri kado yo kumara igihe kirekire mu izina rya Yesu semeni haleluya ongerwa imyaka kuramba kandi Bwana sifiwe. Reka uko uzichukia, uko uzichuanga. Harigihe bajya batiza amaboko y'uzuba kawuzi. Harigihe bajya wasabye ejo uzubaha. Haleluya. Achagira umurizo imiceri yarera ibiharage bikaba bireza ibiharage byarera itomati zikaba zireza nirigwa mu ishamba nagenda sizeri gataha asinze nagenda saa 10 gutegeza kuzinduka ibiro bya ngo
utambuke wahageze yaza gutangurwa n'inyoni bagabo ibihe birarenga mu minsi iheze numva ari telefone arambwira ngo narumvise ko Imana yakunze wondonderera akazi k'izamu sindababesha yabwiye ngo wondonderera basi akazi k'izamu hari abantu bagiye kuguhamagara bumvise ko ibintu byahindutse bumvise ko amateka yawe yahindutse bumvise ko ubuzima bwawe bwahindutse haleluya akandi kaboko kariho kanwa ki kamwe kameze gutya kandi kafashe ki ibihe birahindutse nawe ukuboko kwawe gufata ibyaba ariko mw'abantu b'Imana biraryoshe cyane birabishe akaboko kamwe kafashe pora akandi kafashe kachi tropical tropical kuja na China sasa tutandukana Imana gutabare babandi bagihari Imana ikongera imisi y'abarozi bagihari ariko murahari cyangwa ntabwo mwa babandi bavushe uzosazira iwanyu uzokoreye mariage muri Decapota ubiyereke aya bavuze utazorongorwa uzocukorera muri Decapota Decapota murayizi ni ya modoka idafutse hejuru bandu zunguruke hari iwanyu uyifotoreze bamenye ko Yesu agira neza bamenye neza Imana kandi harimo abandi Imana igiriye neza hari abandi Imana ikore ariko nukuri abikoze iri jambo numva risajije neza na neza hari abandi Imana ihezagiriye ku musozi w'iwabo hari abandi Imana ihezagiriye hari iwabo hari aya masengesho aya masengesho agiye guturitsa ikintu no kuri kw'Imana aya masengesho agiye guturitsa ikintu no kuri kw'Imana aya masengesho agiye guturitsa bombe agakoko kamwe kagiye kwibuye kagira ibintu bimwe kavuze gaca kanavuga ati ariko naho wumvise naho utavuze nataco bazokubwira bazoba babibonye ko Imana yawe iriho bazoba babibonye ko yakorera ryangombe bazoba babibonye ko zamura icubahiro kuri Yesu zamura icubahiro ku Mwami Berize yavyumvise Berize uzokoreye muri Decapota kuri kw'Imana abagusiza banyarukije bamenye ngo twarihuse iyo twitonda abantu baje muri mariage yanjye bacara bakunda muri mariage y'ubukwe rimwe indege hari indege uzokora akantu usenga Imana wishurira akantu abandi batakoze nawe ukora akantu kabasengereza azobekababwira ari umukozi w'Imana umwe yaragiye yarashengeye yavuze ngo abadayimoni naho batumva hari igihe badepasa ukabarengana kongeza vitesse bakamenya ko baciye kukije nk'abadayimoni 70 bakagwa igihumura uzukora akantu kerekana ko wasenze iminsi 3 kerekana ko amaze iminsi 5 kerekana ko wagiye mu butayu kerekana ko wakoreye Imana
barihuse ababinyarukije twebwe twihuse ariko ibintu bitari bihari. nicaye hajya hari Imana yampaye ahindura ibintu akora ibintu ahinjire barindire ko asohoka Yesu utaza tekana. Byari bimaze igihe kirekire, byarabaye ibirarane, byarabaye iby'imyaka. Niyo mpamvu nahatebeye, niyo mpamvu nahicaye, impamvu nahatebye. Haleluya. Yesu agiye gutera mu rugo rwawe, Yesu agiye gutera mu muryango wawe. Ariko hari umuntu yabyumvise ateba batiza. Oya, ntabwo azoteba ariko arabatiza ko arabatijwe, azoteba ariko arabihindura, atebe ariko arabikora. Ariko urahari ngo uzamure. Haleluya. Kurya ibyawe byatevye, niko na Yesu agiye kuhamara umwanya, niko na Yesu agiye kuhamara igihe. Semeni haleluya. Agiye kwicara uriko murasanga, agiye kwicara amara igihe. Abadati Yesu ko twaherutse yinjira kwa naka, kandi naka twari tumukeneye. Ababwiye ati nimurindire, ibyo byari byaranutse, ibyo byari byaraboze, ibyo byari byaracanganye. Ntacyo bitwaye iminsi yaheze. Agiye kuhatebera yicaye akugaburire. Yesu agiye gutebera muri babana bawe bakugoye, kuri wa mugabo wawe yakugoye, muri rwa rugo rwawe rwananiranye. Sema haleluya. Babandati ko yatebye, terega amadosiye yari yaragwiriranye, yari yarapangapanganye, amadosiye yabaye menshi. Hamara umwaka cyangwa nimumfashe mukire guca gusa gushya. Ahatebere cyangwa yihute. Nahatebere kuko n'ibibazo byarahatebeye, n'indwara zarahatebeye, n'ubukene bwarahatebeye, n'abapfumu barahatebeye, abarozi bahicaye igihe kinini. Nahatebere, nahicare kuko hari byari byarahicaye. Yesu yaravuze ngo nimwasenga muvuge ngo ubwami bwawe buze. Iyo Yesu yaje azana n'ubwami, aho ubwami buri bajya neza, bambara neza, bagenda mu modoka nziza, baba heza. Aho yicaye kwahubaye hasi ijuru ni imore umutima kibikirimba kuko
ahubwo ubwami buri Bwana sifiwe. Imana data wa twese imanuka iwawe, imanukane na Yesu, imanukane na Mwemu Yera, idasize inyuma abamarayika, idatariko mw'abantu b'Imana mwe, nimutere haleluya. Reka ndababwire, Imana irazi ko dukenera irayabamanurira mw'iri teraniro, irayabakorora, irayabazanira. Tuzamucyubahiro ku Mana. Imetusheka. Asifiwe, 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 ariko urumunsi abageni baraza canke basi nakuru mubabwira bararindira bacerewe gato ariko Mana baraturengeye, ariko Mana we baraturengeye, ariko Mana we, ariko Mana we iradukiza tubuze icyo kurya waratahuriye ubutayu waduhaye amazi twigeze tubura icyo bambara ariko Mana gezaho Yesu amashimeshi bongera amashi Yesu arayakwiye bongera amashimeshi yatuzaniye abantu tubakire mu izina ryanyu Yesu abakorera iki turi kumwe n'umukozi w'Imana